Whakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā Pū Kōrero nei. Ruku atu rā ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa o te whea, ko te akoranga o te mātauranga, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamārama i te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā. Tēnā koe taku rangatira, mihi nui ana ki a koe, mau ko haumai ki roto ki tō tāua whare kōrero o Pū Kōrero, ngā tini pukenga, ngā pūmanawa, me ngā tini kaupapa i runga i a koe, tēnei o te mihi ki a koe. Tēnā koe, honore nui ki a taimai, ki te noho tāua ki te kōrero. Nā te mea mohe ana, he maha ngā tangata e whakarongo mai ana ki a koe, uiwi mai ana ki ngā tangata pēnei au nei. No mātou te whiwhi ko tau mai koe i te rangatira, e mihi ana. Te ora. Nā, o ngā kaupapa o te wā, e haruru ana te whenua i tēnei wā. Haruru ana i te tini tangata e hakarite ana ki te hikoe atu, ki te upoko o te ika. Engari ko ngā kaupapa e pāna ki a tātou te iwi mauri e haere ana i tēnei wā. Engari kia hoki hakamuri pea wa tāua kōrero ki te pūtaketanga mai o tēnei hononga, o te ao o te Pākehā, ki te ao o te Mauri, tērā wā, ko te Whakaputanga tērā, tainua ki te wā o te Tiriti, ka hoki mai wa tāua kōrero ki konei ki te naine. Engari me timata pea, hoki atu ki te wā o ngā tūpuna, ne? Koe i he rātou e noho mai ana i tai mai hoki a tauiwi. Mi haro pai au ki a rātou e tiro ana ki a tauiwi a hara mai ana. He aha ke o rātou nei whakaaro. Ki kai taia nei hara mai ngā tokorua mihingare i rungi tō rātou nei dingi te awa nui. Katai ka mi haro oku tupuna ki a kite atu ngā tangata nei rowing backwards. Hoki whakamuri ana, e? Ka mea mai, tēnā pēr, he kanohi anō, he karu anō, kei muri i tana mātenga. Katahi ka tai mai ke wanga nui a rātou, ka kite ka rongo atu ki a rātou, me a rātou nei kupu. Mo te proselytization o rātou nei atu. Miharo. I kite atu, i rongo hoki o tātou mātua ki ena tūmomo kōrero, haere te mea ko kahore anō, ko whakapono, nā te mea e tahi o ngā tohu i puta, i kaitaia nei e tahi o mātua i kite atu ngā mihingare haere mai ana kei rungi i te tihi o te puke, ka tahi ka kite atu te tahi anahera i te taha o te tangata mihingare nei, ka tahi ka whakaaro o mātua, tēnā pēr. He tapu anō hoki te korokena, haere mai ana me tana tohu ko te anahera. Mai i tērā wā, nā o mātua i tiaki manaaki i rātou i taimai. Nā e nēna ko te taone puta noa, Matthews Ave, Pakis Ave, aharane. Ko taimai a Pākehā mā. Kei kona anō e tahi o ngā mea tino pai. Pai hoki ngā mea te Pākehā. I haere tika atu e tahi o mātua ki Ingarangi, ki Ahitereiria, ki kite atu ngā āhuatanga o te Pākehā. Kei reira, ko hongi anō hoki tō tāua nei tupuna, ko ia te tahi, i kite atu hia te pai o te pū. Mai tana kitenga, nāna no i hia mai, i hoa tata, whakahoa nei i a Baron de Theory, i ki Ingarangi i te wā i whakamahi te papakupu tuatahi o te iwi Māori, o te reo Māori, i Cambridge. I noho nei a hongi rāu ko waikato ki reira, me Samuel Johnson ki te whakamahi atu ngā First Orthographic Conventions mo te reo Māori. I reira hoki rāu. E rua ngā tau i noho nei rāua ki reira. Tino pai ngā Pākehā ki a rātou. Full face mataora.
E haere ake nei, Rāhui haere ake ana, ka mea te rātou, hia na māua te tūtaki ki te kingi, māma noiho. Haumai ki te kingi. Haumai ki te kōrero. Ngā tangata o ingirangi kore taia te hauatu ki o tātou. Ko hori te kingi i te rawa? Ko hori tērā, Panu e te tei, kia ora Mr. Sir King George o something, kōrero pērāna. Ka mutu ko roa nei, tarawa nei kōrero. And even rapu kōrero hoki te kingi nei i a hongi, mo tana wahine, e mea te kia hongi, ka tahi anō ko whiwhi au te tahi wahine no tiam, he tiamana. Engari, kaore pai ki aia. Ka mea te, hea tō advice ki au, mea te o hongi ki aia, tukuna ki te hangi. Well, koe te āhuatanga waratou kōrero, i tūai a hongi mā, ki te kauhau ki ngā tangata, what do you call it, dissertation, ki ngā pāhea. Ka tei ka rongo hoki ngā pāhea nei, ko hui rāta ki te whakarongo ki ngā mauri e kōrero ana. Must be reka te reo, aha ko he reo pāhea pēr, must be. Kore. Mo tāma ki te kōrero pāhea, kōrero Mauri i kō atu, kore rātou e marama. So ka kite ki reira te koi o tātou mātua, ne? I a rātou e haere ake ana ki tā wāhi, ka hoki mai, me whakarite e tahi o ngā mea te kāinga kia piki ake te oranga, kei wangi nui a rātou. Ngā mea pai, ko te kupu anō hoki tērā, te kupu i whakatakato ki oihi. Ki oihi. Nā, i kite koe te kauhau a te mātenga, ki tērā rā, ke roto i te tahi puka. The great speeches of New Zealand, te puka, ko tēnā te kauhau, koe tere ko te mea tuatahi. Kai reo tōko tuhia. Miharo pai au ki te kauhau rā, na wanda ko huri katoa ngā hunga nei ki te... Te whaitana atua. Yeah, because, nāna no i mea te ki te iwi, ko tō atua, ko tōku atua. Well, he timatanga pai tērā. Mahi whakawhanaunga ne. And nāna no i whakarita, ngā tohu, ngā āhuatanga o tōna atua, ko rita tonu ki ngā atua Māori. And nā, ka tai ka whakapono hoki ngā Māori nei, he mahanga mea i peke. Me te mea he āhuatanga hau i tērā wā ne. Hamutu ko te hāhi, e hono ana te hāhi ki te mahi hoko, mena he mihingare tāu, ka haramai ngā poti ki a koe, He māma noiho, o mai e rā āhuatanga, ka ki te... Ko te atuatanga he rereke, ne? Nā te mea, i roto i tō tātou nei ao Māori, for every action there is a reaction. There must be. He ture tērā o te universe, e kore taia te whakamahi te tahi mea, horekau he He putanga, he hua. So, and koe tērā ko te tikanga o tātou mātua, kia tūpato koe, kia tūpato i tō kōrero, kia tūpato i tō mahi, Ata mahi. Kei riri te tahi, ka mutu, ka hinga koe i tēnā riri. He tangata te uti. Because kei roto i tō tātou nei ao Māori, he whakapapa ki ngā mea katoa. He hononga, he whakapapa. And koe tērā ko te mahi, kia tui ai, te tangata ki te tangata, te rōpu ki te rōpu, kia piki ake te oranga, kei wangi nui a rātou. No reira, ka hoki ngā whakaro ki te rāwā, ana, i a koe kōrero ana, kai te kite au, i ngā tūpuna i kite mai ana, i te tini o te Pākehā, hara mai ana. Ana, ki reira, hea ho whakaro, hea i puta i te kaupapa o te Whakaputanga. I te mea, kai te kite rātau, hau mai ana te tini o te tangata, mea ha tātou e... E haere te mea ko te tini. I te wawa? I te wā o te hainatanga o te Tiriti o Waitangi. Rua mano nei. Not even mano. Oi? Yeah, over 1,600 pēr. O ngā pāhe i konei, and flotsam and jitsam. Haere te mea e rangatira hoki ngā tangata. Tutua tonu. Tutua koe. So, me pēhe hoki te tangata e whakapono
kua tukuna tātou nei motu ki te tērā motu i punch. Kōrero. Engari, i kite atu o tātou mātua mo te... I haere atu rātou ki tā wāhi, ko kite atu rātou i ngā āhuatanga ki reira, ka tai ka whakai, ka whakapono tonu rātou, me whakatūria he kāwanatanga a motu. Haere te mea kāwanatanga, engari He whakamininga. He whakamininga, a motu nei. Kia tai ai te koro, he motu mātou. Ko āhua pērā tonu e tahi atu o ngā wāhi puta no ki te ao. That's how you do it, ne? You establish yourself as a national entity. And kore taia, kore taia ingarangi, te whakatū he tiriti, mena horekau he tangata ki te rātaha. Kei a rātou tō rātou nei kīngitanga, ka mema, kei he tūkoutou nei Rangatira, ariki. Rangatira. Nā, i reira hoki tō tāua nei tūpuna, te moringa i te wai i waitohu te haki. And mai i tērā wai, hāpai hoki a Pūhipi, a Busby. Nā, ko Pūhipi tonu, ko ia tērā te godfather mō Te Ripi. Nā, koe tērā ko te ingoa ko puta a Pūhipi i roto i te whānau. I roto i tērā whānau. Busbys, Nā te mea ko Pūhipi ki te rātou nei godfather. Ne. And, well, that's what they do. Tērā hononga i taua wā, ne? Ko pērā tonu ngā mātenga, ko ngā ingoa Pākehā, ko mauri ngā ingoa Pākehā mō rātou. Kamutu, etahi ka tapa he ingoa hau nā runga i te mihi ki te tahi atu, ne? And you can see ko rātou ki e whakaaro ana me pēhea kia tupu ake, kia pua wai mai he hua mō rātou. I te wā a muri nei te hainatanga o te tiriti o Waitangi, nā o mātua i mea te ki te Pākehā, i tuku reta hoki rātou ki te kāwana. Where's all these benefits? Ngā hua, nā koutou e noa i mea mai. Ki taurangi mai koutou. Kokona mai tō whenua, ka haera mai he maha ngā tangata, kia tae ai koe te hoko wau nei mea, he economy hoki. Koe tere ko te mea e mura ana ki o tātou mātua, he economy ke reira. He iwi mōhio. Nā, engari, i taimai ngā Pākehā ki Kaitaia, kua repo katoa ngā whenua, mangu katoa ngā tangata, katai ka mataku ngā Pākehā, ka hoki atu rātou ki te waipauna mukinoho ai. Ne? Maha. Ka mutu he surplus lands anō kia mata ki Kaitaia. Engari, ki hei te kāwanatanga i whakahoki mai i pupuri tonu. Wow, wera ki taurangi katoa, ka whakahoki a tōna wā. And we weren't eligible to ballot for the land either. Te ballot i te wā i hoki mai... I te wai tuku te whenua nei ki ngā settlers, ne? Kari whakaikia tuku ki ngā Māori. Ki hei. Hako nā mātono i tuku te whenua, ki hei rātou i whakahoki a mai rungi tēnā tūmomo mai. Ia te mea e tia kena rātou o rātou nei tangata. Ngā mea, ngā tauhau e uru mai ana. Koe tēnā ko te he āhua kino, but koe te rea te āhuatanga o te Pākehā. Koe te mahi tāmia te Pākehā. Nā, ki te whakaro ki te iwi Māori e noho nei, ki te iwi ngā Pākehā e noho nei, kāre te iwi te tino mārama ki te tiriti. Ki te tiki koe te kau tāngata, e rua e toru pia e māramana, heha te mahi a te tiriti. He ho whakamārama ki te iwi whānui, mō tēnei, mō te tiriti, mō te Whakaputanga anōki. I think ko marama, yeah. I te wā i hui ai TV o te rārawa ki Kaitaia, te ronga o te pō i noho nei rata ki te whakawhiti kōrero, nā panakare au anō i aki te iwi rā kia haina. Nā te mea kua kite i ngā hua e puta mai ana i te tiriti.
And kua taka ia ki te kaiti i te tērā wā. He maha ngā tangata i haere atu ki tēnā huarahi, nā te mea pai o te kaiti, ka tae ai koe te muru o hara. Hara, ka haere ki te warekara kia ka murua, ana ka hara anō a popo. Ko wātea, kia timata anō. And he mea pai tēnā. Ngā mea Māori, kore Kare tae. muru i te hara, he utu ke. Me utu tō hara. Engari, mo te pāreha nei, tēnā atua. Ko tahi anō te atua. Kore koe atua, e tuatu ki te mea, ko tahi. And koe tēnā, he mea kata ki o mātu, tēnā atua, he pai mo te grace, mo te kai, pai mo te haere ki te wharepaku, pai mo te pakanga, pai mo te harane, he pocketbook atua, ne? Kia tukuna ki ngā mea katoa. Nā, i reira hoki o tātou mātua tupuna i taka ki te ware ki ngā atua Māori. Nā te mehe ua kia ki e kaue. I he taimai a pākea me o rātou mihini kia tapahia ngā rākau, kia scorch earth hoki te whenua, ka teiga hara mai ngā kau me ngā hipi. Hei kai te whenua. Kai te whenua, ko ngaro atu te tangata. Ko te tangata, ko taiapatia. Ko ngā kau kai te whenua. Waiho mā ngā kau. Nā, ko te kōrero tūturu mo tērā, waiho kia whiwhi ai ngā kai pāmu i o rātou nei pūtea. He tērā, ngā Māori pai mo te mahi, pai mo te mahi rakuraku, ki te waiata hoki ngā pāti mutu atu ki reira. Koere te whakaro o te Pākehā i taua me te āta whai ki a pērā, ne? Kia mau tātou ki taua āhuatanga, engari tātou, he iwi ata mai. Nā, i te kororau, kāre te iwi o naenei i te tino mārama, te iwi whānui i te tino mārama ki te tiriti. Nā, heha o whakamārama ki a rātou, heha i hirahira ai te tiriti, heha i hirahira ai hoki te whakaputanga. Well, ki te kore he whakaputanga i tū. Tuatahi. And then ko waite motu. Ko tēnā iwi, ko tēnā rangatira, ki tēnei rangatira, ko waite te kaipupuri mana. Mo te motu, ne? Nā, koe tira ko he whakaputanga. I whakai rātou kia declare themselves sovereign. Koe tira te he whakaminanga. Ko mātou ke ngā rangatira o te motu. Kea mātou te mana. Kei konei. Mā tēnā mana ka tūtaki ki te mana o Ingarangi, ka mutu ka noho nei ki te mahi tiriti. Ko te pai o te tiriti, he mea karo ki te pakanga. Ki te kore he tiriti, pakanga, he hatu. Me he tiriti, ka hoki tātou ki te tiriti, kua ahua pērā tonu ngā whakaro o TV Māori, me ki te tiriti, hei ahara te pakanga, we've been past that crossroads, you know. Engari anō ngā hoa o te tiriti, kari te hiki taua tō rātou wāhanga. Whati haerenga o tātou nei hoa. Nāi nēnā ka mamai, no such thing as a treaty partnership. Nēra. Mea teo ki tahi aku Rangatira Pākehā, if you don't want the treaty partnership, what do you want? Because mena horekau he mea e hono ngā hia tauiwi ki ngā hia a TV Māori kia puta katoa tātou ki te ao mārama. Ko te tiriti ke te mea, ko ngā kupu te tiriti, ko ngā kupu te tiriti he māmā noiho. E hara i te mea he ua, kura hoki, kare hoki he take o te treaty principles, ne? I te mea he kirimana, anei. He moko puna tahi, e mea ana tatata, rua, mea ana. And nā tō mātou nei tupuna te kriwi, nāna noi mea tu, i te wā i haere atu a wiparata ki te kōti nui o te ao, ki Ingarangi, i mea mai te kōti, the treaty is a nullity. Whitu te kau ngā tau i noho nei te tiriti he nullity. Ki Aotearoa nei. I te hea tau? 1916 pēr. Something like that. And for 70 years, I
kai kaha hoki te iwi Pākehā ki o tātou nei rawa. Nā te mea horekau tiriti, horekau he break. Horekau he ture. Ka kua kai rātou. It wasn't until hoki mai te titi I roto I ngā ture o ka ātahaere ngā Pākehā ne. Engari, I nai nena ko tīmata anō te rev up anō tēnā mihini. Ngā rara nei, ko tīmata te kaikai anō I te mana Māori. Mohi anō, they're coming for the rest of our land. Ko kitau, e mohi o raua hoki tērā ki roto I tōku ngākau, they're coming for the rest of our land. Nā reira, me tūpata hoki tātou. Kia kaua tātou e whara, kia kaua tātou e whati. E tuku. Pupuri tonu. Because I tēnei wā, hara mai nā rātou ki te hoko. And he nui te moni. Engari, ko nui ake te whenua. Koe e tera ko te hononga ki te tangata, ki tōna mana, ki tōna tūturutanga ki Aotearoa, kia kaua tātou e tukuna o tātou nei whenua, kia tauiwi. Kei a rātou te nuinga I nai ne. On the 10-person title rule, koe tera ko te mihini I murua ngā whenua. Murua ngā whenua. The 10-person title, and ko horapa tēnā kaupapa putano ki te motu. Whakamārama mai tērā ture? Well, ka hara mai te tahi o ngā Pākehā, ka hara mai ki te tahi kāinga, ka mea te ki ngā hunga Māori. Oh, who owns this whenua? Who owns this? Who's the owner here? From that mountain to te tērā maunga ki tēnei awa, ko wai ngā rangatira o tēnei whenua. Straight away, ngā hunga kāinga, ka mea te o mātou nei tino rangatira. And te āhuatanga o te ture, you had to have 10 people, ne, kia te kau ngā tangata, e pupuri ana and ka mutu, me he mea he te kau ngā tangata, ka tāia koe te tuku taitara. So, kua mahi warātou ngā mahi nei putano ki te motu I rungi I tēnā tikanga, ka haere atu ki tēnā kāinga, ki tēnā kāinga. Kei awai te mana o tēnei whenua, o tēnei toko te kau, tēnei toko te kau. Putano ki te motu. Kia wāwahitia te whenua. I tahi o ngā kāinga ki te hiku o tika, ka hara mai ngā Pākehā nei ki te mahi, wena mahi I te mane, I te ture, ka hara mai e tahi atu anō. I'm looking for some land. You know anybody got any land? Tērā te kautangata. Tērā te kautangata. And so it was a systematic machine, tāhai. I te mea o utua anei he prau ki te homai te... And not only that, you see, mena ka riro te whenua nei ki te kau o ngā tangata. Well, straight away, you cut the rest out. Te hapu katoa hapu katoa, ko ngaro. And then ka tai ka whānau mai ngā tamariki ki ena te kautangata, ko pōhehe rātou, no rātou te whenua. Ka taka iho nei, taka iho nei. I runga I te taitara. No mātu, no tohu tupuna. Engari ko te tupuna, he kaitiaki mo te katoa. Engari ki hei ngā mea konei, o henae nei I tino mōhio ki tērā. And that process is systematically worked through the entire country. Every inch. And because of ina ka whiwhi taitara koe, ka taia koe te hoko. Mene tohe ana koe ki o whanaunga. Hoko nātu. Not only that, I taua wāra, I taimai a Pākehā mea rātou nei rawa, ko te monike, ko te pūteke, te mea nui. Te mana. And we never had any of that. So me pehe rane te whiwhi pūte. Me hoko I tō whenua. Hoko tō whenua, mahi o ringa, me tāhai, me whanako. Now, koe wena. So e kōrero ka murua katoa te whenua I te Pākehā, I runga I taua tikanga. O he tino, you could just about, I think you could just about assess the value of that in Ainena. Well, kei kone ngā pūnaha ene e āta mātai I tērā te nui o te whenua, te nui hoki o te wari o te whenua I tangohia. I murua e taua tuahuatanga. He mea tino whanako ki te whenua. So, and kamutu
e kahana ngā Māori nei te mahi mo te Pākehā, ki hei rātou, i mahi ake o rātou nei mahinga kai, ki hei rātou haere ki te mōna, ki te ruku kai mōna, nā ka muti mā te moni no e whāngai te whānau. Tina huri te au i te rawa, ne? Aira, mena ka taka ki tēnā, kua mau koe. Me he mea mā te pūtea tō whānau e ora. Kua mau ki te hinaki. Kua mau. Ai, no reira, ki ko rā, ngaro ai te whenua, ne? No reira, ki te whakaro tātou i nai nei. Ai, ko tau e mea nei. Ko ngā mahi o nai nei, a te kāwanatanga mahi tāmi i nai nei, ko te haramai rātou ki te taha i te toenga o te whenua ki a tātou. Mea ha tātou te iwi Māori, e pupuri ai te whenua, e pupuri ai te mana. Tēnā pēr, mā te whakapapa, e pupuri te tahi ki te tahi. Kia noho nei tātou ki te whakawhanaungatanga, kei wanganui a tātou anō. Ki te atau te tahi o ngā hāpori Māori, ko riro ki he rāne ki te ao. Horekau rātou i tino pātata ki te kāinga, horekau rātou i piri mai ki te marae, ki hei rātou i hara mai ki ngā tangihanga. Ka mutu ka noho mohe tō tātou nei mana. Nā, kua riro pēr te nuinga o te mana o te whenua ki te Pākehā. Engari anō pēr mo te mana o te tangata. Ko te mana o te tangata, he mea no tua whakare, he mea no tāne. Ne. Te mana o te tangata i noho nei a tāne me tāna i whakamahia. Kātai ka puta mai, the miracle of birth. Ko mōhio ke te tiwi Māori ki tēnā tū āhuatanga. Kia kau e riro tēnā mana ki te Pākehā. I nāi nena ka kita tu ki tahi o ngā Pākehā koutou me whakaro pene, me whakaro pērā, kaore pai tēnā whakaro, kaore tika tēnā. Engari, we tahi o ngā mea nei, no te ao Māori, no tātou nei tikanga. Ka tahi ka hara mai te pedagogy o te Pākehā ki te whakahaere, te pedagogy o te Māori. Ko ngā psychologists anō hoki tērā, ko timata i te tinana, ka tai ka mutu i te hinengaro. Ki te hinengaro o te tangata. Ko mau ke te wairua i roto i ngā hāhi nana, ko whiwhi ai te tinana, nai nene ko te hinengaro, kei he hoki tātou i te mutunga iho, he kore take rawa hoki tātou te Māori. Nā reira, nā whenua mea te ki aku tamariki, even if they don't listen, kau e moi Pākehā. Ki te moi Pākehā koe, ka uru mai tēnā tūmomo toto, kei wanganui a tātou, kōrero, ka ngoi kore haere tō mana tupuna. Kaore pai tēnā kōrero ki aku tamariki. Nā te mea, i roto i te ao hurihuri nei, kei a rātou ki te mana mō rātou. Koe tēra ko te āhuatanga o te ture, mā te tangata anō e mea te kore taia te krani pā, te mea tu me pene me pēra. I au e tupu ake ana, ko āhua pēra tonu o ku mātua. Kaua koe moi ki tēnā. Hoki mai ki tēnei taha, mahia mai ki tēnā, kaua mai ki tēnā. He mea, Māori ethics, ki au nei, i roto ngā tikanga o tātou mātua. Kei rere hoki te huarahi kia Māori tonu tātou. Mahara nau ki te ngā kupu nei a kingi tūheitia mea ana koro. Kia Māori tātou. Wainano. Kia Māori tātou. Kia Māori tātou. Mea kia Māori tātou ho, ka tāia. Ka tāia. Engari, tainua ki ngā mahi, kei te whakaro au. Aini ka hui te iwi ka hikoi. Ka whakātu atu i tērā kotahitanga, i tērā hononga. Engari, heha atu e tahi mahi, hei mahi mā tātou, e pūmau ai tērā noho ki tō tātou whenua.
Nā wā, koe tērā ko te tahi, kia moi mai. Kia moi mai. Kia Māori tonu tō whānau, kia Māori tonu wā tamariki, kia tupu ake I roto I ngā tikanga me ngā māramatanga o te ao Māori. Kei reira kia te puna, kia Māori mai tātou. Nā, e hare te mea ngā mea tapito anake, nā, even ngā mea o ināne, he Māori tonu. Āhuatanga o te Mauri I roto I te ao haunei. Ai, ka ki tatu I roto te ngā mahi waiata nei, putano ki te motu. Ai, marika kua piki ake ngā mea Māori I runga I ngā teiteitanga o aua mahi. Taino mai hoki ki ngā mahi kiriata. Ka ki tatu te reka o ngā mahi a te Māori. Nā, kia pupuri hoki ki tērā, ka hia mai a Pākehā ki te reka, engari kau e tukuna te taonga. Puritia te taonga. Puritia te taonga, mana. ai. Whakātu hia, tēnā taonga, aha ko te kaha o te hia a te Pākehā, pai ana, hia mai. Hia mai. Engari kia mōhia tonu rātou, e kore taia rātou te mau ki te tapu o tēnā taonga. Kore taia, hore kau he whakapapa. Hore koe e whakapapa kia mea te nōku tēnei, me pē he arane. O reira ka whakaro ki ngā āhuatanga e pānei, kia tātou te iwi Māori o nai nei, te kāwanatanga e tāmi ana I te taha hauora, I te taha reo, I te taha tāhai anō, I te takutai moana, Treaty Principles Bill, wēnei āhuatanga koto e aupehi ana I a tātou. He aha e tahi mahi, hei mahi mā tātou, e kaupare atua I rā tuāhuatanga. Kei te tiriti Waitangi pē e tahi o ngā tohu, kia tohu nei e tātou. Nā te mea, I āta whakaaro hōhunu rātou I mua I te hainatanga o te tiriti Waitangi, pana kāreo anō I mea tu kua riru ko te ātākau o te whenua engari ko te mana ko pupuri tonu. Kāre no ko mutu te tahi tau ka huri ona whakaaro, kia huria. Engari, ko te mahi a te tiriti kia noho tātou ki te irungi I te rangi Māori. Kia haere tonu te whakapiki kōrero, te tau kume waha aharane. Engari I runga I te rangi Māori ke kau e pakanga, ne? I runga I te āhuatanga o te tiriti nei. And I'm sure koe tera ko te whakaaro o te British sovereignty taua wāra. Engari, I kite atu I o tātou tupuna I mua I tō rātou nei hainatanga, kei he ngā wahanga o te tiriti nei ki ora pai ai te iwi Māori. Tia ki ngā taonga, tia ki te tino Rangatiratanga, te mana I te whenua. Te mana te whenua. And I tērā wā, he toru noi hunga Pākehā. I a rātou e hara mai ana. And kua mōhio o tātou mātua, e kātai ai rātou te pupuri ki o rātou nei mana. So, Kare he paku pātai I te rāwā, ne? Ai. Ko rātou ke ngā rangatira o te motu. Ko mata ngā rangatira o tēnei whenua. Hara mai e nei ruarua tangata. Koe rau ka tino, e hara I te mea ka tūmeke au, engari, ka whakaaro, I nā te hea o te whakaaro I tukuna te mana. Nā te hea, tērā kupu Pākehā, cognitive dissonance. Dissonance. Like, kāre... Ki nei tāngata. Ki nei tūtua. Ko mātou ngā hoa o te kingi, o te kuini rānei. Nā kuini Victoria anō I whakatūria te whare pāremata Māori I te tau 1861. Nā ko tana hia ki te kāwanatanga, whakatikangia tō koutou nei whare. And so, kia koutou tēnei taha, kia mātou tēnei taha. Tiaki koutou I o koutou tāngata e whakarauru ana I koro rāreka. Ko te mea tuatai I whati ai rātou te Pākehā nei, mo te hoko whenua. So, I te hainatanga o te tiriti, e kore tae te hoko, kore tae hoko te whenua, without going through the Crown's agent. Ko tana tangata kia kita atu, kia mohi, ko tika tonu tēnei transactions ka whakaangia. Engari kōrero ka wipe that out.
Kia tahe rātou te tukutuku te whenua nei kia Wairane. And the other thing, te mea atu I tērā, I te hainatanga o te tiriti o Waitangi, ko te karauna, ko te mauri, me ngā settlers, ne? E toru ngā wahanga pāna ki te tiriti. I te tau 1856 pēr, I hono ngā settlers me te karauna. Me te karauna. Ai. Nā, koe tere ko te tino timatanga o te kino. Nā te mea, te whakaro o taua wāra, mauri o te katoa. Mauri o te katoa. Kia hau, kia muru o te katoa te whenua. Aye. And so when they merged settlers and the kāwana, and the crown, kia two ai te kāwana, I was 2 against 1. And, Kamutu, ka tai ki taua wā, kua nui ake ngā Pākehā kua tau mai ne. 16,000 in 5 years. Te kaima ono mano. Yeah, in 5 years. Most of them ex-Indian troops. Ka tai mai rātou ki uta, ko tahi no te pātai, kei he toku whenua. Nā, koe tēnā ko te, I kite au te kiriatara mō ka whawhai tonu mātou. Nā, kite atu ko te take, te pūtake, I hamahamangia te Pākehā I te Māori, ki hei rātou I whakai kia hoko o rātou whenua. Wai nāno. Million acres. Yeah. Karei te hihia hoko ki a koe, ka hamahamangia. Me te mea hoki ka hanga ture e tāhai ai te whenua. Ngā whenua o konei o Waikato, he ture I hangahanga kia pai te tango I te Pū ki e Gaza. Te pū ki e, ko tēnā te wairua, ne? He rere kē ngā momo pū, engari he rite te pūnaha, ne? Ai, koe tera. Patu ana I te tangata whenua, e riro ai ko te whenua. And then I whakamahi a rātou te whenua nei, ki te whiwhi o rātou nei rawa. Ka mutu ka whakawhiti atu ki tā wāhi kia noho tahi te ao I rungi te kaupapa. Kia mahara hoki tātou, ko te Māori te mea tuatahi I whakarere ato rātou nei haki ma te kohuiarau. 1808, I think, ko timata ke te ngā mahi nei a kohuiarau kia Māori o tahi o ngā hua ki tā wāhi ki hoko ai. Te hoko. Ko te hea te kara I te rāwa? He blue, gold and white, I think. No mua no I te... He muka te kara. Ai. He kakahu, e koroi pia ni. No, it's a woven haki. And it's the same fag as the shipping company. What's it called? Savile Shipping. Ko maui a rātou te kara Māori ra? Yeah. He kamupene Māori? No. See, they're using us to karanga. And ka tau mai, ka mea mai te Maritime Authority o kore taia tēnā haki. So they got the ships seized in Sydney, in Holland. And you know, kia kite atu, I haere atu rātou ki te kōrero kia kingi hori. Ka mea te kingi hori, ko mau ki o mātou nei waipuke. Kaupuke, Ka mea atu a kingi hori, well, make a flag. Here's it. You can use my George Cross for a start. Because only the sovereign can do that. Ko tērā ko te whero kei Wanganui. Ai. And it's koe tere ko te timatanga nā o tātou mātano I kohi ai we tahi o ngā kōrero. Ka tai ka whakai rātou I te tau 1831 pēr ki te haki, ki te whakamine o te whakaminanga. Te whakaminanga, ai. Hea te tikanga o te haki, ara ko te George Cross, ngā whetū kei roto? Ko te Southern Cross tērā. Ai. Yeah. So he hono ki te South Pacific, I suppose. And because I ere hoki tōku tupuna, ko te morenga, I koe te tai o ngā rangatira I tohu a koe tere ko te haki. And ko te kōrero I aua wāra, kau e ware ki te kara whero. So, you know... Kamutu ki te Māori te kura, te whero he rangatira. He rangatira, he tapu hoki tēnā kara, tēnā tai.
And so ko whakapono rātou, koe tere ko te haki, and koe I noho nei tēnā haki mo te motu taino atu ki te, I think, 1847, before they changed it. Back, yeah, it used to be our flag. Mo te whanu, a Pākehā mai. Aye. The first 7 years after the signing of the treaty. But you see, it's all he mea huna. He mea huna katoa wene Mea kōrero. huna, aye. Mena ka kite atu koe the instructions that were given to, I think, Lord Normanby. Ngā tohu awai a te kingi. Te kingi. Ki aia. Nāna nui mea te mea tia kina waki wene tangata. He hoa no noku. Engari anō. Yeah. Oh, well. Kino katoa. Ka puta mai te apo. Te o ngā hunga nei I tai mai no tā wāhi ko te whenua ke tō rātou hia. It's paradise ki a rātou. I haere mai rātou mai te tahi atu kāinga, kaore e tāia te whiwhi whenua pērā. Ki tai mai ki konei, ko ki tatu, kei hea tōku whenua. Ka tai ka whanako hoki ka raupatu te kāwanatanga ki a whiwhi ai rātou he whenua. And I kite au I roto I te taua kiriata mo te kawhawhai tuna mātou. I hadn't never appreciated before. Te mutunga o te pakanga, e rua wiki pēr tō muri neina, I haere atu ngā hoia nei ki te rapu tangata ki a kōhurungia. Tamariki, wahine, koe tere Whai tonu I arātou ki te kōhuruhuru e. Hunting them down like rats. E rua wiki. A muri te pakanga nei. Aruaru tono nei te tangata. Ai, ki te te heha ke rotu o rātou nei ngākau. Ki a patu rawa te iwi nei. I mahi tērā ki Waitara, mahi tērā ki Waikato, I mahi hoki tērā ki te taitokero. Ki roto I a tāua. So, he āhuatanga o te pakanga ne. No reira, e rā pakanga o te rāwā, tau mai ki ngā tau tata nei. Kei te whakaaro au, tau e mea nei ko te tiriti, he hononga ke kaua tātou e whawhai pakanga nei. Engari, kaere rātou I te hiki I tā rātou taha, te taha kāwanatanga, te taha krauna. Nā, ko tētahi o ngā mahi a te Māori, he tū, he hikoe. Ana kei te whakaaro ki te wai a koutou, ki te wai a kui whina, I hikoe mo te whenua, ka tai ki te hikoe mo te taku tai moana, tai mai anō ki a tātou. He aha tāu I kite ai, I rongo ai, I wheako ai, I aua wā. Well, ko te hikoe, mena ka titiru ki te hikoe, he kore tahe noihoe. Mea ka kite atu ngā tau o mua, ki ngā, I o tātou tupuna e pakanga ana, e whawhai ana, ko te hikoe he tohu noiho pēr, mo te pukuriri a te Māori. And so, heha ngā hua, heha ngā whainga o te hikoe, ko te kotahitanga, he mea pai tērā. Engari atu I tērā, I'm not so sure. He mea kia kotahi, kia wānanga hia ngā tangata, kia moi o te tahi ki te tahi, kia he mea hāpai anō. Engari, te mutunga iho, heha te hua. Te hua. Ai. Tainoa ki te wā I mohio te hikoe mo te taku tai moana ki hai te pirimia I puta mai. Haere ki te kōrero ki te hipi rā, Shrek. Takahi I te tini tangata ko pērā tonu I nei mo tēnei na. Engari me pēhea tātou. Kai te hikoe, ka kawea te kaupapa. Engari me aha tātou ea ai wenei hiehia. Ki au nei, I kete atu o tātou tupuna I roto I o rātou nei wānanga e haina tia hoki te tiriti o Waitangi, e rua ngā wahanga I puta I te tiriti. Te tai, kua whakamanahia te ao Māori, kua whakatūria tō tātou nei mana I rungi te wahanga tuarua.
guarantee and protect your taonga. Engari, I hanga I rātou te tahi mea hou, ko te oritetanga. Ke roto I te oritetanga, kuri te tonu te mauri ki te iwi Pākehā. I runga no te āhuatanga o ngā mahi o runga. Ka mutu ina ka whakatūria te tahi tari, ka whakatūria te tahi rātonga, tukuna ki te Pākehā me te Māori. Koe tira ko te... Kaua mā te Pākehā nahi no. Hara mā te Pākehā nahi. I raro I tēnā kaupapa, I riro kei a tātou te Māori he poti. Ko ahua maumau tēnā I ngā tau kua pahure, ka hohāna te Māori ki a tuku poti, hea te take ka poti, hea te hua o tērā. Wa ko kite atu au, he hua, he hua kei reira. Me he mea, ka whakamahia e tātou te Māori ki tēnā wahanga, ka I runga I o tātou nei poti, ka tāia, he toki. He mana tōtō tātou pōti. I tērā rā, mo te rā ko tahi, he mana tō poti, he toki I tō poti. Ka tāia koe te tapahia, te tangata, te whakatū, te tangata, te aharane, mai I tō poti. Engari ko ware tātou ki tēnā, ki te mana o tēnā, ki te kaha o tēnā, kia whiwhi ai tātou e tahi o ngā tikanga I roto I te āhuatanga o ngā kāwanatanga. Me te mea hoki mā te kore pōti, ka puta te kāwanatanga pēnei. Well, he pōti anō, mo te kore e pōti, he pōti anō tērā. Ai, he pōti tuku. Ai, sit on your ass. Te mana. He tuku ke I te mana ki te rātaha o te taupa. Tukuna kia rere. Kaore e pai tērā. Ai, kei te kite au I te whakaro o te tangata. E kore au pōti na te mea, kore au e whakapono ki tēnei kāwanatanga. Ai. Engari mātou kore pōti. No te kāwanatanga. Nāua no I hoatu I te mana ki a rātou. Nā tātou mātua tupuna I whakaai ki a tūai. I runga I tā rātou mōhio, a tōna wā, ka tāia e tātou te tuku pōti. I kite rātou I ngā motu ki tā wāhi, mōhio rātou ki ngā āhuatanga o te democracy. Hari te mea kuare o tātou mātua ki tērā. So they knew. A tōna wā, ka tāia koe te tuku, ka te whiu tō toki, kia tū, kia hinga rāne, te tangata e tūana hei kāwana. Me he mea ka huri tata ki tēnā tū āhuatanga. Kia mea tu, hey, last election, 116,000 Māori didn't vote. Hika ma. Me pehe whakahau, hea hao kōrero, me nā hau he tangata kore pōti, hea tō kōrero mai ki au, hea ngā whakahau, hea te take me pōti au. Tū mai koe I runga I tō ao. Tō ao, tō ao tēnei, hea te take ka tukunata ki te tahi atu ki a whakahairetia. Me he mea ko tō ao tēnei, he hia no tāu, he harane, e tikana ma te kāwanatanga e hāpai, e tikana ma te kāwanatanga e tiaki. Koe tira ko te wahanga tuatoru, o te tiriti o Waitangi. Kia ori te tonu, ngā rātonga, ngā mea katoa ki tāte Pākehā me te iwi Māori. E hare te mea mo ngā tangata noiho, engari mo ngā rātonga, mo ngā tari, mo ngā pūtea, mo ngā harane, kia piki ake te ora, o tēnā. Koe tira ko te mea kia ki muri o te tiriti o Waitangi. Kia tū toko rua pēr, te tahi kāwanatanga. Hore kau he motu puta no ki te ao pēr I noho pērā. Engari o tātou mātua, koe tēnā o rātou nei whakaro, kia noho tahi, te ringa matau me te ringa māui. E tahi wā, ka kahake te ringa matau, e tahi wā, ka kahake te ringa māui, engari mena ka noho nei te toko rua ki te mahi tahi, he hua ka puta. Ana koera te whakaro, ne? Mā koutou e kāwana I a koutou, mā mātou e kāwana I a mātou, o ko mātou hei rangatira mō mātou. Engari, kia kaua tātou e tukuna ki a rātou e nei mea katoa, nā te mea ko taku Subaru I haere mai nei no Hapanihi. Hare te mea no ingarangi.
Harei te mea no reira nahi anō. Engari ka mea mai ngā pāhea, no mātou kei nei rawe, kei he o koutou. No mātou kei wena. You know, O mātou mahi hoko. I te mea hoki, i te wao ngā tupuna, i te hurihaere rātau i te ao me te mahi tauhoko ni. So it's not, they keep saying it's theirs, that they get that if it wasn't for them, we wouldn't be wearing clothes. Well, go and wake me up. Nā, ki te whakaaro tāua ki tēnei mea te Rangatiratanga. Te mana motuhake o te tangata whenua, i runga i ona whenua. Ko tētahi o ngā kaupapa maharau ki o kōrero mo tēnei mea te Rāhui. Hakarite koutou, ki runga i o koutou takutau moana. Mo te aha te take, mo te hakarauora anō. I te mono o reira kua nui te hao o ngā ika o ngā kai. Engari, nā koutou i āta hakarite, i āta wānanga, hakatau i tētahi Rāhui. Nā tēnā, kororo mai mo te oroko hanganga o tērā. I te mea ki au nei, wera tūmo mo tikanga, he tikanga whakatinana i te Rangatiratanga. O te tangata whenua ki runga i ona whenua. Tuatahi pēr, ko rereke te mana mo te hake ki te tino Rangatiratanga. Kororo mai, hea te rereke. Nā te mea, ko te tino Rangatiratanga, he mea i puta te tiriti o Waitangi. He mea hou. He mea I taua wā. He mea, ka hore no i tino ngau pene i te mana mauri motuhake. Mena ka tū te mana mauri motuhake ko te ao katoa tērā. Mena ka tū te tino Rangatiratanga, kei raro tēnā te petikutia, te kuini o inga. Te kuini. Whakaaro pai tēnei, ka hura noi kia rongo i tērā. Nā te mea, i hanga rātou tēnā kōrero, ne? O te tino Rangatiratanga, nā te paipera. He mea tūhono pēr tērā ki te whakaaro o te sovereignty i taua wā? Tino Rangatiratanga. I te kimi, hea te take i hanga rātau i ki tērā te koe kupu. ngā kōrero o te pāra. Ki hei rātou i kōrero pēra. Ki hei rātou i kōrero te kupu nei mana, not even once. Nā te mea, ki te kōrero rātou te kupu mana, whenua, kore mau. Kore mau. Kore te mauri e whakai ki te tiku i tēnei mea te mana. So ka huri ke o he tino Rangatiratanga tēnei. E hare te mea ko tō mana mauri motuhake, ko tō tino Rangatiratanga. I te enei rā, ko whakapono pū te iwi, ko rite tonu te tino Rangatiratanga ki te mana mauri motuhake ehe. Pai tēnei whakamārama motuhake, mana mauri motuhake no mua no atu. He mea tuku iho. And he mea tapu, he mea mana, he mea hakapapa. Engari anō mo te tino Rangatiratanga. He mea i puta i taua wā o te tiriti. And he kōrero nā te kāwana. Ka tuku nā te kia koutou e te iwi Māori tō tino Rangatiratanga. Congratulations. Kia mātou ki tērā. Kia mātou te mana Māori. So koe tērā ko te tuatahi. And i tupuake au i ki raro i tēnā kaupapa. Engari i te wā tamariki nohi ahau, kua hau te tahi o ngā tamariki o mātua, ngā mea e haere ki te ruku kai moana hiika. Engari i tawa wāra, he poachers rātou. Nā te mea ko te ture Pākehā e mea na kare whakai. Engari no rātou anō te moana. Ia weekends, haere atu ahau i te tahawa ku mātua, we had to evade the fisheries officers and the police. Whai hara nei a kote. He tino poachers hoki o kumātua. Engari he kaitiaki. And i tikina rātou nei kaika, i runga te hurahi ki hoki ki te kāinga, ka tuku e nā kai ki tēnā kaumātua, ki tēnā kāinga, and by the time we taita ki te kāinga, kua pau ki te kai. Engari koere te tikanga, Koere te tikanga. Engari i whakapono atu ngā pākea nei, he poachers. I he ngā taima i mauria taku matua ki te kōti. He poacher koe, fine. Kokohua. Ai. Kokohua, we need, nōna no te monara. Making us criminals. You know? And so, i ke roto i te wairu o tēnā whakaro, i noho nei au ki te mātakitaki atu ki te iwi pākea e whakamahi ana warātou nei mahi. And
now, take the tohero, for example. You had a mai te Queen o Ingarangi I te tau 1935, tahi ka tukuna tuki ai te tahi tohero soup, o whakapai te Queen ki te tohero soup. So they started canning tohero. A whole factory going. Ai, te tāhai te tohero ki te tukutuku ki tā wahi, ne? Aye. In cans, you know, and so it just shows you that, and nai nena ko pau ke te tohero. Harei te Mauri tērā mahi. No. And koe tere ko te tikanga o capitalism, full exploitation of a resource, ne? He apo. So I tupu ake au ke rerewi te kapua pēr, o tēnei mea, he poacher square, yeah. But engari, I te wā, I paka ki haere au, I noho nei au ki te taha moana, ki te tiaki tonu e nei taonga. And I kite atu, matakitaki atu, I ngā pākea e kai ana te kaura, kai ana te tohero, kai ana kia pau, kaingia kia pau. Ka mutu, hau, hotu ka tōki tōku freezer. Kari te tuku, hokona, kari te tukutuku ki ngā whānau, ne? So I roto I ahau nei, te wairua kia tia kina tonu te taonga. Ahako ngā kōrero nei a te Pākehā. So ku pupuri tonu ahau ki tēnei, hare te mea ko hau anake. And I whakatūria mātou te tahi rōpū kai tiaki mo te takutai. Ka mutu, we got a hold of all the permit books, ne? Ngā mahi nei, mahi anō te Pākehā, ngā puka permits nei. And I tā mātou nei, titira ki ngā puka ki ahipara, 3,200 power been issued, issued by permit to be taken in 1 month. Nā wai e tukutuku? Nā ngā permit givers. Permit givers. And so we thought, me mutu. So I kōrero mātou ki te minita, ki ngā officials, ka me mai rātou, no, there's horeko, he ture kia aukati. Yeah. So we said, well, we'll do our own one. Mamatau e... And engari me pehe, kua riro I o tātou mātua tupuna I o rātou nei karakia mo te moana, ki te blessing no iho. Ko huri ki te āhuatanga. Āhuatanga, ko ngaro katoa ngā kōrero e pāna ki ngā tua Māori. And, you know, we were left short. So, Kare hoki e rā tikanga I hakamahia I tau awa, ne? Aye. So nāku anō I rangahaua te tahi kaupapa kia whakatapu te tahi wāhi. O mataku pai o ku mātua ki tēnā, he tēnā whakatapu, mea tau, whakatapu. Ka mea mai, ko mutu ke tēnā tū āhuatanga, mea te māku e rangahau, māku e whakatapu. I te mekare rātou I te marama, ne? Kua huri ke, kua pā ke mai te kreiti ana, kua moe ke we rā tikanga. E āhua mataku hoki rātou. So mea te ki rātou, māku e mahi. It took me 6 months. E rangahau ana, kimi ana I ngā kōrero. Kia whakatapu a te wāhira. And then ka taiki ki te wā, and we had to go 5 kilometers around rocky coast, you know. Kia tairawa ki te wāhi. Ki te wāhira. You know, I taku tangata ki reira, 75 people came. Ki te whakatapu te Rāhui. And te nuinga he kaumātua. And e tahi o rātou he uri whakapono ki te kraipi ture. Mea tau ki rātou, you for us with the kraipi ture, you have to come second today. Because ko ngā atua Mauri te tuatahi. Kei reira ko tangaroa e haruru mai ana. And so I reira hau I whakamahi a taku tapu, karakia, kia tapu ai te wāhira. Well, we're up to year 17 now. Kauma whiti rawa ngā tau. And tonu ana ki tēnā Rāhui, 1.6 kilometers of coastline. You're not allowed to take anything. Ana kua kite koutou I te ora anō o te mana I reira? Ka mutu he nui ngā kai I a taha o te Rāhui ni? I'm starting to spill out now. Kia taka ana ki waho.
Engari, ko te mea pai, ahakoa he gang member, ahakoa he hainamana, ahakoa he harane, ka mea te ki rata, no, he tapu tēnei, ka kore taia. Everybody listens. Whakapono, Yeah, because they're all scared of the tapu. They don't know what the tapu is, you know. And iau e karaki ana, miharo pai au ki tēnā wairua, ne. Because I have been studying how to do it. I hope I've done it right, but it seems to be standing on. Tonu ana tērā And even ngā hainamana, ngā pāhe, they don't go, because we've got a couple of pau, he tuana ngā pau whenua ki reira, and he kōrero, engari, ko te tikanga, he tapu. And I waia mai te Minister of Fisheries, I tawa rāra I te wai whakatūria. And he says to me, I'm just wondering how you're going to enforce, because it's hurikau he ture, you see. He said, I'm wondering how you're going to enforce your Rāhui, because you haven't got, there's no law. You're thinking to enforce it, so how are you going to enforce it? Matter, I don't have to enforce it. Tapu te wahira. It's te tapu. It's up to each time. The onus is shifted to the perpetrator. Yeah, not the fellow with the clipboard watching. It's the perpetrator. If you think you're me whakaro ana koe. Mai ana koe. Mai, go on in. Kore kei reira hoki ngā nephews Yeah. Pene ana. And he tangata I mahi pērā. And we'll have one or two silly ones, but you know, it doesn't work for them. They get. So I reira, I kite au te mana o tēnei mea te tapu. And te kaha hoki o tēnā tikanga kia tia kina te takutai, kia tikina. I did another one a few years later, mo te ngahere, mo te kukupa. And tai ka momona ngā kukupa. Mea te ki ngā pāke, si ki te koe. Nā taku kara kia te kukupa nei I no momona. And who knows, maybe it's true. But, you know, mohi anau, ko ngā kupu me te āhuatanga o ngā karakia, kei reira anō te oranga o te taiao. I te mea ko te aronga o te tangata, te aronga o te hā o te tangata, te whakapono, me te ata tiaki I te wāhira, anā koera anō. Me te tautoko. Tangata whenua. Me he mea kua haua nake tēnā pēr, kore tai te tapu I u. Haua. Engari ko te iwi katoa I tai atu ki te tautoko. Ngā kaumātua whakapono kaha ana rātou. Ki te tapu. Nā, he hokinga mahara, tērā, he hokinga tikanga. Me ngā mahi nei I oti o tātou mātua tupuna. Kia noho mauri hoki tātou. Tāhua tērā. Nō reire, e kara, he kupu whakamutunga wau, ki tō tātou iwi e hakarongo mai nei? Ai, well, tēnā pēr, harikau e tino mōhio hea te rongoa mō tātou tiwi Māori, engari e mōhio anau, he āhua māwiwi haere ana. Tonu. Me pēr he hoki te whakaora, ko te aroha anō te tahi ki te tahi. Ki tākui ki te atu. Ko āhua ware pēr tātou ki tēnā mea te aroha, te hohonu o tēnā mea te aroha, me te tikanga kia aroha atu. Koe tera ko te kōrero a pāhena le tai kia au I ngā wākatoa, ka mea mai kia au, ko te mea tuatahi kia pono. Me mea ka pono koe, ka tai ai koe ki te full transparency. Mena ka tai ai koe te pono, ka tai tonu koe te tika. I kore tai te tika, mena horekau he pono. Ke pono te tuatahi, ke tika te tuarua, mena ka tika ngā waunei mahi, ka tai ai koe te tuku aroha, engari waiho. Kau e tukuna te aroha I mua I te pono me te tika, kei mau ke te aroha. And yeah, that ture, I've stuck with that ture all my life. And aha ko hea te take. Ka whakatako te ria tēnā template I rungo I te take. Ai. Ka tika. Ko pono tēnei, ko tika, ane he aroha.
Ki te kore, hoki anau ki te kāinga. Tekina koe tō aroha. And ko pāhena re tei, taku idol hoki tērā. I hopu mana wane. He tangata mātou. And he ngākau nui, and he ārero koi. Ka pai. Well, ka whakairihia i reira ngā kōrero i tēnei wā e kara, e mihi nui ana ki a koe. Me te mohi o a tōna wā, ka nohotahi anō tāuaka. Tikina anō ngā aho kōrero. Hono e mihi nui ana ki a koe. Me ngā tini kaupapa kōti a koe. Mō tāua iwi, te take. Tō tāua iwi Māori whānui, me ngā iwi o te rarawa o te taitokerau whānui. O Ngāpuhi nui tonu. Mihi nui ana ki a koe me ngā mahi kōti i mua, me ngā mahi e mahi tonu nei i tēnei wā. Tēnā rawa atu koe. Kia ora. Koe me huri au ki aku tamariki, manga aku tamariki e whakatutuki e tahi aku moia. Whenua, ke kite atu a tōna wā. He mihi nui tēnei ki ngā Pū Kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwai, ngā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.